Ginundawayan digiti agpapagayam, agpapamilya, estudyante ken mangmangged ti atidug a bakasyon ita a lenten season. Sumagmamano kadakwada tinagturong iti Sexy Beach iti barangay Estancia iti ili ti pasukin tapno nagrelax ken nagbanding. Nagawid ti estudyante ani Erica manipud Metro Manila tapnon makadwan ti kasinsin na ani Angelica ken digiti dadumapay a kabagyan na. How would you compare yung mga dagat sa norte sa ibang part ng Philippines like pa-south? Masasabi ko po na mas bet ko po dito sa Ilocos since dito naman po ako lagi. Tsaka may mapagmamalaki naman po yung Ilocos sa iba dagat. Kayo, maliligo din kayo mamaya? Pag hindi na po mainit. Kasken ni Erica, nakadawian meten ni Angelica ti agturong ti kabaybayan no lenten season. So every year, nagdadagat talaga kayo every Lenten Opo, season? opo. So yung iba pa rin naniniwala na wag daw magdagat pag Holy Week kasi nangunguha daw yung Opo. dagat. So naniniwala po ba kayo doon? Hindi naman. Depende na lang po sa tao kung gustong mag-ingat mo. Ganun. First of all, dapat maging maingat po and then kapag alam po na maalon yung tubig, wag po masyadong palayo para hindi maaksidente ganun po. Kunamet ti Tourist Information Desk ang nakapwesto ti pagserekan ti Sexy Beach abasbas ti dimteng no maidasig ti ninamnama da abilang diti agturong ditoy. No pay kasta posible kunada nga adupay ti umay kaditi sumarsar nung aldaw. Well, it's actually my first time being a tourism ambassador and first time ko lang na-i-destin here, sir. So I can actually say na it's gonna be a whole lot of numbers compared last year. But you expected a bigger number? Yes, of course. It's a Holy Week. Oo, yeah. Ngem, ada nga tayo ti possibility nang umadudan to pa, especially towards the weekend? Yes, sir. Since by sunset na kasi is dumadagsa na yung mga tourists, yung mga picnic. Para met iti seguridad digiti beachgoers sa anda ang mapalubusan nga agdidigos iti kabaybayan no agsipngeten. Damit kiti digiti anamiti, sir. We have digiti PNP, we have the first aiders from the municipality of Pasukin, sir. Open na tayo beach even after 5 p.m.? There's actually some restrictions na, sir, especially during the nighttime. Handa may alaw iti night swimming and all, sir. Kabayatan ni mununan nga impasigurado digiti otoridad nga agtalin eddaan naka-heightened alert ita alenten ken summer season. Kadigiti paylaing napalpalabas nga aldaw, makitan iti na dumaduma pa sa ti probinsya digiti assistance desk. Malaksid kaditi kalsada, nakadeploy pa digiti kameng ti interagency task force kaditi kabaybayan. Iti Sexy Beach adda digiti nakasagana mausar no adda iti emergency. Makita pa digiti pamalagip anasken nga obraen digiti beachgoers tapnon maliklikan digiti aksidente. Idawdawat digiti otoridad tinaigat a kooperasyon digiti beachgoers ken kastapayan digiti agturong ti daddumapay a kadandanuman. Numan na igat da sinaganaan digiti saan ang mapakadaan na pasamak kas ti drowning incident. Kunada na saysaya at metlaeng maminpinsan a maliklikan digitoy. Babayan ti panagananad ken panang surot kaditi safety measures. Mark Magdirila, Balitang Solid North.